Diametron what you say, she uko prison. You feku said ye sebe what him fino. You country, you watch me, you will be in kum, you fan, son of prison at you. A feku, na feku be a wa, woo be quaco tomo, woo cotomwa, unyo no more can have. Ye peep on ye to be a sea baby. Cause why you bet shut no one. Better quaco to group be man, feku beam, no more shot to share. Give me piano macro no be moved. Give me piano such that. And never two things and all. So what me free prison back. Now once son. We are boy, they will nip our money draw one keke. A boarding school, 99 loss. One a benyaka woman I 100, you know. Am I? 99 loss. Maybe a first offender. Be a first offender. Intimate your cash will be a first offender. Or no, I to say, no. What you say? Or my bass the boat, Onim baby or the boy, Beman 10 years. Onim baby or the car, Beman 2 years. And then your friend of first offender. Intino, and you may Wood Street in the sono. Share, you will do her own. When Yansa, a DNT get to boy and will be our bad boy. It me trust a plan say, a dearie, with the yesia, a bay. The Pia year be our times enough for about. They say, Diabakura, your old version, your new version. They say, Diabakura, what you can what do I report dancing traffic in them? Oh, boss, it's one you call while for the south. No, you didn't probably be to another tree. It is a woman when you are now. It be a new power, yes, I did. You put piano near psychology, not general. Obeti me a jai to wow say nyansa we na we jai no de sua adwuma e de na chese ohun adwuma enti na say metwase pa chese yese bomuchi chefri so se be se e be ka dan chema wa enti wo a woni mu na wa tre mu pen no ana wo se amoa enti se nyame de wasi ba bi ye dia a wo so nso wo yi nkofo free ho de da okoma so ina no nyame shira pa nyame shira na minim se Ghana we the story no. So no you bunu talk. I will talk. And I'm a bunu talk. And I got story there. And I say maybe best series fire. Na I telephone who I am be sure adwuma no. Okay. And adwuma say yemma ankofonya we say. Essence say nkofo airport adwuma wo TV stations no. Okay. But say we obi a wakọ journalism school. Okay. Na say abazu mo ba ne ho fe pa. Minimum ba ne ho fe pa. Eloquent lady. Oh. Oba sabi o TV so kasa I say oba ni. Oba ni. Say wonim say o nice lady. Na wo de wonim say wakọ journalism school na o pa adwuma ya. Adwuma wura se bra no mfa adwuma. See, and you abusian for Abena Minya, I don't come my magic. Also, Ababe drew then Dremuha, Sanity, or no so Abaha. Womunina, Ubu was Miniska, Nemo made them a one day bad day. Ebeboa, Ubu was Miniska, Nemo made the Minyan Sa bad day. Ebeboa, Sanina, yes, half winning. Maybe Papa, or say, what the Annie say, Bomadia Brabba pick forms. Okay. But what you knew, also the answer by picky forms. Okay. Now, on say, near baby and Baqua, Obetimade at your talk at Cassie. Debbie, it is ultimate canus. Okay. Ultimate sports. Okay. Ultimate present Yankasa. Okay. And our sports commentary. Okay. Mamadiana Browder or say for number we. Okay. I was me one on body matching. Okay. 0541 0541 0541 0541 20 30066 Sesame so 0541 0541 0541 0541 20 3006 Abusuafo na poposho e de atudwa no wachina akọpa adwuma na de wunya ye de adwuma na to a kuma se abrepo so de o de bra be pick forms refer number no na emu nsem bia no na emu nsem bia no ye nka nchiro etino Gan over Vienna, a Yabana. I don't command the Tony Street guy. Hey, one also saw a book from one. As a minimum said, book no, DJ Abanoma Berry side. DJ Abanoma side.
frɛ no na wo adwuma bi a fama no na o de mana emu faso ni nyina yɛ saa de boa afoforo sei ene yɛ hwehwɛ no ɔman Ghana mu na me nkyerɛ obi bia me sɛ o hwɛ no Angelic TV yɛ start anopa 8 o'clock up to now na ya pon ɛde asane yɛ ka kyerɛ ya me nhyira o akwasi tennis beauty the same abuafo no Danny Herber ɛna okay say no the any kind Angelic lady Angel Herber Center okay and they say oba say yesunsumu yare okay say eye akwantuo okay say eye oba opa wo say ade bi a kyerɛ so a ontimi ensa no na de me blend na brekumase bosen okay brekumase bosen kumase abrepo old market odo oba so open Angel Power and Angel Lady kumase tafon so ahimfi on so wana omoso ewo obetuma from 0541 0541 30 06 0541 20 06 okay now me fa we so to say Danny Herber yes Danny Herber Danny say enei say atri di yare wasa na enkwa se ntontom awew oda wo na se bi adwane si wonim kwa na ntimi nia wase konom Danima oko ba ato aduru ba do so open Danima na ansa obetuma di no wadu ba ko friend Daniton na Daniton no se ontimi ni di eno kwa de wa bon kwa wanim ato Daniton no o de num bi onuma adwane wo wiase na wetuma di bi o kumase amrom okay o do kumase mrom a o so open Danny Herber baby ato nro bia so wetuma nya bi ato sanso ana ine Oracle odifo ba ko na wafra no pay say opeso oboaye no ye fe no odifo George ono so sunsumo adwuma no wo ye se wo hwe wo da wo na akontusem ayo dadwene sebi o abaifo tatao wo ye adwuma bia enye ye o se bra na o mo ho ban sunsumu de enye tuo de bra na o mo ho ban o ba na o bo ho ban a se eye wuo onen to kwata mapa yes da nyankopon dia mawo so free asase we so and free on so number na 0205 03  39 61 0205 03 61 ana tina na owo tech na eni ya o say de wuye ono so ontimi ntena se mama tina o say oye friend tina Tennis Beauty Palace kumasi tech aija ahofa himfie yes o say mo tech okay kote okay area hori nyina no o de oba o say utie Dr. Likey obi so besu anjuma free o say bra besu o ntohwe ali shaketchi ara kache de no so awo kache number 0547 0240 catch number 02410 59 500 024 I am a sawa saya change now I will chableo munchimto oh I'm saying munchimto antika chentu we yon sanu nyuma ni nyina I'm saying meso wow. And I was it last one no. Tina number no 0547 76 99 12 0547 76 99 12 and mobile number no. Say bia ye mpese de mo number ba tudwa na mo frɛ 0244 na ye de be ma 0244 62 82 34 o fra so pese kakra bia obi a de be boa yo papa so won se me bra na ya ye me introduce obi kakra bi a ye frɛ no ata no so wa gina street ni so aye bia wa gina street ni so ache nanso enne awurade adawroma omo kro no wonya hwe oyen na dwuma okay oyen na dwuma osi programming aboa no pa ata na ho ye de Sina mesmi wo wa tena so wo ye de we hu na won so get to go
wonche monto ha oh ata bibia boko de menim se nyame adom na wankɔ adwuma na mpa choma nkɔ adwuma me boss na sɛ ɔne menene mla ho ampa sola na they say wadwuma no wo yɛ de adwuma acho eludu cargo cars okay akɔkɔ ada so ne akɔtwe ndua na baje sɛ siremfo no mo na guso ne aguso na mo de kɔ tichirika ne kɔ okay na ada na wo street ne so na wo de nka wamfa patapa na anya na wo kɔ brɛ mo gani ayɛ adwuma sini ambacho ya nwuse ya nanti krofoma blambon krofoma bonten sa ya nwuhwe ya bokra ji amanfo no ma se di ablabon ne kɔ no wan pa adwuma bi anye na ya nwuzo obeji obi ade obeji nhimo obi ade a ewu eze me de bi a metumi nwamfo se de bi o mo pa adwuma anye wonam na ye boy na se de bi a obedi gato boy sechi yenkonom tramo yenkonom wi na gato a o metro kro no bo sole anopa be ma de sole anopa no hu se wo ko adwuma bo sesa no abafi abepa aduane bi ade na no yele di nkomo ata next week die memo wa bantem na enen de na me show keke ata wadwuma na wo ye nka die mmoa kakra bi na wo pe obi wo so nka me ko adwuma de a me pementale bi a me hye e bi a me ko adwuma die mmoa kakra na nka apese de support na nka so wo ye wadwuma ana ka unya nsa ne dwuma a wo be ana unya bibia nka abetonton ba cho wi ase ne say adwuma bia ya adwuma adwuma na me ye manage ho okay na this time ama manantu na ametutu no enye nje na boa me a me no obia okay me di me namfo na chi akro no me sa abo okay enti adwuma na mpese mani kon na nje na pese opija me no di me gina ba bi e gunshot oh okay na pese odi me gina ba bi ba se ma gunshot sama me tache mo se mo na sima me no a me no obia na che se week bia kwa nka unya bia ba kakra bi tu ho a o kwa na nka no so ahye wo den enne se wo free ha echina ye bepe kakra e de ama wunua gunshot na o de ama na o de ato ho ne support to sebe ya wani nsa ama wachi ama o ma street biem na wa start adwuma minim se enche next week ba start ya sorry go kwa sorry ida se o kwa de sorry great fire that's a great fire for some support e ni nipa sei eni ya wo mu e wa asole na next week atase wo street in komo a opase wo ne mo ye dey eche na ne no me nkasa kese mejai na ata ko adwuma na wakọ we kakra bi eni bi so ata nyame nsiraw nkofo online so okay me bi line na tum enti 0244 628234 bet my friend now ni Dr. Likey emanu mra me pacho man e do mo so ko adwuma she make over otaye she make over wo abrepo heya hello but I'm saying be man on na obi hello MCR hello I'm she make up she number into that. She number no 0240 87 13 49 0240 87 49 she make over you be kono she make over na ono na jinkolai atsre omo adwuma omo nanase na wa also apeso oboa omontali shame omo chop money kakra bi bebe a omo ni be kan adwuma nim no wo betimi aboa ma menfa course mla se course ne maaya ma me ne nkora yi ntwetwe nkomo kakra maame ete say patwa no mo tim ato ho ama me camera no maame ye fra wo say hello kasa kese kakra ye fra wo say a free me patwa am say call ni bia ba hello okay yanko maame you see your friend say me ba show me the Florence a free na o free kro be so me ba che padankwa ame ense break akra me ni uhia na wo ton kusua me ni wo di nkomo bebre o ka chem se bra me nyansa no dwuma ma edai me sua why ready so be sua nsa no dwuma no wo be sua pa
ene ufiri ha ye de wokoto adwuma mu ah enti die benche die aseda na abaka kire yaboafo ne etifo na abaka nsema kire mu say program yi so no no kore anya bro na yedi ebusiafo me cho ya kasa kese kakra ma oneso ebusiafo me pa mo cho program no mo ye na nya na ada ye no kore pa no kore because na enema nkitingite bi ne yetonton na nyame ado hu ya so beboa ye tempa mo cho me ebusiafo so no mo hwe ya mo so ya mo me den penifo na si because nye wo ma nkane ni ano abazi an try quality na wo ha say wetin okay ne nkasa hello ko twaso a di nkomo hello yeah and next week na fa course no babat ye nim de ye but mama twaso shabo me pamcho obi bia oni nsani djuma bia no me pamcho me kanfo kasa pamcho me kanfo hello Akabenezer amamu Akabenezer I like you. We be ready so person with you. Oh, maybe be I ready so person with you may be me kanfo Akabenezer amanu me pamcho obi anya ready so person adwuma no o made a mompe me masem apiepie ne amije obra o nwase a me ogidie se nyame de obesi yi paul sem eti mu free ha mo ko sua adwuma straight o mo ho niema mo bibia asset enti ne onko chinchin biem ade achi a o ko wadwuma me nua ba no be de share net sai be kasa kakra omo ya nuafo na namfo na mo ayese anua eti sai kasa kese wo ho te sai Nyankopando me hoye misiao na uton de na me ton abele kasa kese pa na uton na me ton abele ana me kan sai kire o be jam nche ni me didi nkomo bisa se de na me peska ne de akoye na me sumi kire wo mu se upese ukosua adwuma oni so ade hunu no ana me kan sai na se ne obeboa me ana me se meboa wo enye me nko na meboa wo ye wa aboafo asoso ya sene wo so da chinti ye pese kokoye adwuma na mesrew se yire hu ne sua se be ya daache ebe boa wa na so pon ho a ye du obi aba na nipa no so aboa no wo pon ho so a ye ne ye be boa wo ama wo shop obi bia wanya enti ne ukosua adwuma wo enti di aseda na ade be ma wo ma me na wo te ne nchen ye friend say maadwoa wo te he Mama Joa baby a wo bi a wo hwe me wo Angelic TV nyame nsiraw maami nso chenkola aboa wo mama na la se share no wo ye bi papa ma nyame nsiraw hello yeah me pa cho ndi ne baby akasa free ne pa good afternoon pa to me bi am to le na ale te ka me boa o ya dai Metrono ni boa ko na kampete ka boa do me pa cho we eyensa no dwuma ene ese de open sa no dwuma enya nwom why e da se bebre nyame nhiraw bye bye I said I'm line at Tom to my friend 0244 628234 and 2 from with my hello yeah me pa cho di ne baby akasa free you from Kasa free bushing o kasa free bushing nyame nhira black coffee yeti o me bo Dr. Lake ya ba kupa nyame nhira o because no can say this baby na won na no na enye no kre me train say bibi nyame be bia na eye so what you say no kre sound so many nema wo ka wo so untmenya ne awe de sanity o ye no sanity ya bibi nyame no ni me awoyema ni ba ne ma de sanity muno na wukunye sanity o bo obi what you say see ya wo bo ko bi ko so eju na me first one what ti no from na pa me to be can be ti na wo be free e mo ba me bi dia go oh black coffee nyame sra what yeah okra one oh obodo pa na mo to bo fo bo bi so bo na bo okra no
Ọtọ ne ma na bọkọ no wa jiska don ko jiska ko wa jiska. What dey adwane? Wow. Na black of him patch ọtọ dey. Ha beton no we beton. No tom ka tai. Lesan ye transport kakra. Nyame nhyiraw. Yinya akora wo ye good ane e de na blow why? Yeah. Da black of fiase. Ebusuafo ebe no eya ye be me ka se meji e kira mefa obi time and hello. Yeah, hello. Yeah, me pa cho di ni baby akasa free we the voice you don't say get to pa. Me she inside pa. Enu anu na. We di ni baby akasa free. But akasa free gospel. Akasa free hen. Akasa free gospel. Gospel nka se mu ana se gospel fie. Gospel fie gospel. Oh yo. Manen koma e. Yo like we share to as check a crowd on the side. One ya Akabenezer. Usua de adwuma. I'm a fashion designer. Kade mo ana wo pe? I say like a say any dimension Yan sandu de sika. But Na wo na adwuma no uko mache. me kwa tu Yo yate yanso yebehu dwuma yebekwan yebefa so na se kakra bi yebepa ma wa na so de afoka akọ why yo yeda se akwese am se line na fe ne babantam so konti yam picking the pamians okay na yanko hello yeah wudi ne ba bia kasa free me pa cho ma wonya ha ma me why na me bi na ebe me pa cho e from me anti me kasa free bomfa achiance dumpo achiance bomfa achiance ene de nkuro de mati bi wo masum me pa cha andi ye tie o me pa cho do nua be bo afi no wi asetina mo ayedi o so e fashion designer okay and I'm saying before na me dia tu ani yo andi me pa cho frɛ number na next week fa ne bra na se bomfa achiance ho no no pa na se ba bi opebia bomfa achiance na okuma se ya na me pa cho okuma se kono mu me pa cho awrade adoma na week fa ne bra why me pa cho yo that's it last caller hello yeah Dr. Laikiri me pa cha Dr. Laikiri ni hello meet you yeah hello yes kasa meet you why Dr. Laikiri ni o yanko yanfa last caller pe ebia na ya ye be enya sa TV for be yire hello oh hello yeah me pa cho di ni ba bia kasa free me pa cho di e champion me kasa free kuma a champion president na side be dey nya president we dem pa cho nya president a champion ye tie wa we dem pa cho edi adwuma na opese usua from ben o so kasa free hen kumawu Ewrade ya do na wo obi owo kumase abetimi atena ne nchen so adwuma Ewrade ya duma efia de na week bra why eti ye betwan aya no afre number no back door na ni nipa na kasa why me say me pen for wo mo panyinya mo ntrocho mu din na ye mfre wo mo abusuafo be de be na ya be ma me mo so masene o mu ya papa so mo so masene okay I said the face of angelic and yes so your banner on ofe uni nusuka uni sports ka uni nyombo utumi presenting we want to use a bronica angelic kure ya na asa so ya sene ebo aye onu aneti o ha I say o de no answer 0541 okay 0541 203 006 0541 203 006 Fred Nabra na ye mo dwani ntu okaye so ho fe nko na o yoba na ho fa popo na ko school ko the class was na me say ya ntane
Ai adwura ha. Papa. Ye papa ye ma kwa aba. Yeah, video. Papa na ho ye de. Awurade adom. Papa we de mienu pe na yemko. Nyankopon hyira mo odwuma pa mudi. Sabi so obafu bi ba. Na odna ye wo de na wahwe no no. Sanity. Agi nyame honhom ewo mu. Nyesa wuntumi. Nti etadwuma de den. Medasi. Obu oso no wo hwe ye na ne da yesunsun mu asem. Okay. Oda so da ye basa. So na wudidi. So na wo wufuo. So na hye squat ale. Ni nyina ya sunsun a ekute ni pa brabo. E ma ni pa brabo so seye. Awurade adom ye wo ho kwan ai transfer sankrofuru nyina. Obu oso anu oyare wakọ doctor ba ko menu miensa ne ho nto no. Na se sunsun bi ta akire. Transport for 3 months. Tafa him bro no for janse wa na metenase. Adwoda bia me ye adwuma to bia wo problem bia no. Akwanya wo se wo ba na sunsun ne honam fam yeso tume da aboa wo. Ade aboa wo. Titi. Ya da ye papa se. Okay, sponsors no. Ai apa. Ono kwa na ye first sponsor anameti. Ono. Abusuafo me number no. Sa I want to be atuja. But 054 11 600 88 054 11 600 88. Abusuafo papa de ne number no atidwa medical catch say bre ne ye bre. Share me next week Friday. Anopa 8 ekopem 9 pepepe wa mantemu a na mesa sole mpanyin sese wunwuma doso na womfuo doso a wuye ni nyina ene mede minua mai ekoto adwumam wo tontale ne se opese oboa wo mu nso wo matale hyem a obetimi abesusu wo mu wa ma wo mu bi osese wanya ama unua no wanya ama ntia ye fra ye ko shi make ye ko shi honom ye de wo mu ko straight abusuafo ye da obi bia se awurade nkonkron tumi amo obi a ho ban ye de awurade nkonkron tumi ja etwa obi a ho hia ye de mo se onyame agya nyame ba nyame nkonkron di muti amen nyame ba na se be se hia Mobile na dan kwa mi ada kumasi ya abusafo ya de enesu program no AC na se Dr. Lake Kana da se ne ye be san hia na de aka nyina ya to aso e de ama nyame nhyira mo Hi Adolfo, Pacho Medini spendi love champion. So wabra boy basa. So we get to boy nas ushena ubibia basa unye ni danso. Ena opese usunya juma so. Dr. Like ni na pamfo ha say omo babu wa mo nkrofo